ariko biravuga ko ubwato bwarashwe kandi abasirikari bagakomereka. Barashe ubu bwato buhita bunanirwa kuva ahantu buri, ku buryo abasirikare bari mu bwato ari bo batangiye kurasa, bidefanze umusada wacu batangiye kurasa kuri iki kirwa cyo kwijwi cyo ku ruhande rwa Kongo. Ntabwo barashishije SMG my friend, ntabwo barashishije izimbundano. Biravugwa ko abasirikari bo kwijwi ba Kongo, kuko abantu mutazi kwijwi mugende mwitegereze, no kantu no kuvuga ngo ikirwa cyo kwijwi kiraha, ikirwa cyo ku ruhande rw'u Rwanda kiraha. So amazi arimo ni make cyane ku buryo amasasu ashobora kuva ku ijwi agahita agera kuri kiriya kirwa cyo mu Rwanda, y'imbunda nini n'imbunda nta by the way, urumva? So ubwato baburashe ntibwongera kugenda. Biravugwa ko ubwato baburashe bugahita bunanirwa bukangirika ntibugende. Give me a second. Abantu mutazi ubwato, ahari ingabo za marine za Rubavu bagira ubwato bwo mu buryo bubiri. Bagira ubwato butoya bwa speedboat, ubu ngubu babukoze mu ntuza mu manani, babukoze muri plastic, biriya bintu bapompa mu mwuka. Bakagira ubundi bwato bagengaho za 12 babukoze mu byuma bro, bwato bwa nyabwo. Reka mbubereke, kamubashyira no hejuru murebe, urumva? Reka mbereke, let me show you. Bariseriki, urumva? Give me a second, ndagira nti kambereke, ndaje mpamagare Maisha. Ibintu wabinkora wantuza gute se? Muretse mbere ko dutangira inkuru, ndaje mpamagare Nyamasheke nizere ko wavuye i Butare. Hello? Waramutse Maisha, wiriwe? Bite? Mwiriwe. Ibyiza. Ufite akanya se ngo tuvugane gato? Nanjye kwinjira mu kiganiro ariko umunota umwe urahagije. Ndashaka breaking news y'inkuru y'ubu bwato bivuga ko bwarashwe n'ingabo za FRDC. Nanjye ndacyari gushakisha. Okay, nta kibazo. Thank you. Gusa ni confirm di. Yego. Ariko ntabwo ndabona details. Thank you so much. Okay. Okay, mwihangane gato. Tuje kuri ground. Waramutse muyobozi w'ikinyamakuru. Wiriwe ahubwo. Wewe ni waramutse ariko njye ni wiriwe. Amakuru. Ndashimira Uwiteka pe. Kongo ingabo zigira gutya ngo zirashe ku bwato bw'abanyarwanda. Aya makuru niyo dukeneye kumva aguturutseho kuko ntekereza ko uyafite. Niko bivugwa ariko nta rwego ruraba confirmed ariko nibyo. Ku rwego rutarabikonfaminga, hari amakuru waba ufite mu make ya source ku bantu bawe. Tangaza amakuru abayobozi ari batangaza inkuru cyangwa ntibazitangaze. Inkuru yo rwose ni ariko ntago ndabasha kumenya ngo kuba byo nibyo. Ndashaka kumenya nta foto irafatwa y'ubu bwato kuko bavuga ko baburashe ntibuva aho buri. Baburashe ku buryo bwahise bwangirika ntibwongeye kugenda. Byaba ari byo? Bretse gato ndayagwa mu kanya. Urakoze cyane.
nese ndahamagara umunyamakuru wo muri Kongo mwabantu mwe mpamagara umunyamakuru wo muri Kongo mubaze mwiringara kibazo bo barihana ntago baza kuma makuru nkuko bikwiye ariko nibyanga eko se iyi foto nuvuga ngo nimuza kwitegereza dore ubwato bwa ubundi sinzi niba baramaze kubuhindura ariko ubundi bwato bwa marine nuko nguko bumeze ubwato bwa ibaze noneho ubwato bukomeye gutya ni ubwato bari ibyuma mureba kuri dashboard ngiyo nayishyizeho dore ngubu ubwato abasirikare bari ba marine bakoresha waburebye aba ari ubwato bugenzeho za 12 ziba zigenzeho imbunda nini so ndaje mbereke muze kwitegereza murebe map y'ikirwa hariya kwijwi urumva batangiye kuyama bakuru ngaya yampaye amakuru ngaya. Muri uyu mwanya rero biravugwa ko ingabo za leta ya Kongo FARDC zirwanira mu mazi ubwo nabo niba bitwa marine niko bitwa barashe ku ngabo z'u Rwanda ziri mu kiyaga cya Kivu aho batambukaga mu kazi kabo ka buri munsi mu mazi aha ni mu karere ka Nyamasheke ni mu Kivu nyine hanyuma ingabo za leta ya Kongo FARDC marine nazo ziri mu mazi ziri ku kirwa kijwi barasa kuri ubu bwato mu gihe abaturage bo batangiye bavuga ngo barashe ariko barasaga ku bwato ubu bwato bushobora kuba bwagize ikibazo nkuko amakuru atugeraho avuga twifuje kumenya rero niba hari icyo bavuga RDF cyangwa igisirikare cy'u Rwanda binyuze ku muvugizi izi ngabo zarashwe ziva he cyangwa zijya he byagenze